8, 10, 11 di mistik tinggal 5 genap salapan. Aduh, di mistik wae aing nomor aduh eleh jeung eleh we ka lieur hulu ka katunu lumpat teh aduh aing Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu Guru. Boni, kamu ngapain? Kamu liatin ibu? Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Pagi bu guru. jangan naon sia gue pengen lemah jangan main anu turun bujur burung Pandangan Boni, kamu ngapain? yang pulpen bu Pulpen. yang pulpen Luna, Hadir Bu Guru. Ulfa, Pulpa hadir Bu. Intan, Hadir Bu. Desta, Hadir Bu. Regina, Hadir Bu. Godek, hadir bu coba masuk hadir Kardun, Hadir Bu. Boneng. Bu hadir Bu. Bu hadir Bu. Hadir Bu. Hadir. Boneng ada? Boneng. Boneng. ih serem gitu ibu Murid baru. Ya, erek nyaingan dari urang benernya. itu sih gak onel-onel. Bener. Itu aneh-aneh. Maka saya doang. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Oke, sekarang kita buka halaman 3. Kita baca dengan dengarkan gurumu membaca cerita di bawah ini. Iya, Bu. Insyaallah kamu dapat menceritakan kembali. Iya Bu. ya bu ayo bu Ayo kita baca ya.
Juri gimana? Ayo apa? Si Boneng gitu. Si Rustunya ayo jeung awewe benernya.